Ni muthubara munene wa ngari mwena wa Kianjiro guthie Murori barabara-ini nene ya Mwea guthie Embu kurumirira mutino uria utigite mundurume umwe akuite thutha wa kuringwo ni ngari ino iria gukuite mira. Na kuringana na ikari ngari ino yuma na thibidi ya iguru mbere ya gucungiriria mutino uyu na uria utumite ikari ya mumururuke na kumimudia. Na kundu guku ni tuonete accident nyingi muno. Thirikari ituraga baitu benagia ni kuthondeka barabara uteguyugaga riu mundu witu ni akunwa aturite thukumirite amire gwake wega riu aturariwa katugutura tubenagua riu ni akua ngari ni yo ni abea na bado magututhondekera wira no ukuthina mbere. Haya, uyu ni mundu wa mbere waringirwa wa keri aringirwo ho ona wa gatatu na borithi cionka itwihanagira wega guthondeka barabara ino tithondekagwo riu ngari ino twacina na ona twaringirwo mundu ungi no tugucina ingi na tutigutiga kuruta wira ucio tutiragwa amore tugukwa maiga gatugukwa andu arume maigana nigetha tuiganire barabara ino. Maugite ati cigana ni cigana kuona ati ona thengia gwikia mateta megie thibidi cia ngari ici matikoretwo makioona uritu. Ngari ino ya mira December tariki 12 ni akonire ciana igire bara na kiura na rokira tha nyaja cia umuthi rakona mundu uria harana ni wa guku gwitu na tena urungi ayo ni njeta wa Philip Kenyua. Aikaria maugite ati ngari cikoretwo igitwarwo na thibidi iguru makiria na gucungiriria kuongereka kwa mitino ndeto iria maugite ati matigwitikiria ringi. Ngari cia stina na butondo zina overtake andi kuno tasiko kuraga na butukone tiume nyita nyambureki uko tuzapotia ba utoyaga tukiwa wakuma kwa tindo wega bai ngari no mathaa nyanya nio abutuko uguo kiuraga ekio bateki yoka ya mukuna tagu anika ringi akuragira ya mukoro guku handu-ini ha Inooro TV kuma Kianjiro kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Boni Wathuku.